Que tal, saudos? O presidente do PP de Pontevedra manterá reunións con diferentes entidades da cidade para abordar o problema do desemprego. É unha das primeiras medidas que toma Rafa Domínguez como presidente local dos populares. En cuestión de segundos vemos todos os detalles. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. O xa presidente do PP de Pontevedra anuncia cales serán os primeiros pasos que dará tras o 12º Congreso do Partido Popular celebrado este sábado. Rafa Domínguez avanzou que o emprego será o primeiro asunto que vai abordar con reunións con diferentes entidades da cidade. Ademais, o Popular dixo que hoxe presentará un novo código ético local a fin de eliminar os privilexios entre os concelleiros. Tamén anunciou que vai solicitar a creación dun comité asesor local. Rafa Domínguez ofreceu nesta xornada a súa primeira rolda de prensa como presidente do PP local, nunha cita onde anunciou que hoxe presentaría un novo código ético local. He anunciado que voy a realizar un nuevo código ético. Este código ético va a tratar de que la relación entre los políticos y la gente sea mucho más clara. Está basado en el Código Ético del Partido Popular, que es nacional, y el Código Ético de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y simplemente hay algunos privilegios que tienen algunos concejales con los que creo que no debemos estar. Yo no creo en los privilegios para los concejales. Rafa Domínguez tamén dixo que nesta xornada pedirá ao Comité Executivo do partido que se aprobe canto antes a creación dun comité asesor local. El comité asesor local está formado a priori por todos los concejales. Yo quiero separar el trabajo de partido con una ejecutiva local fuerte y potente, que es la que he nombrado el otro día, y quiero también contar con todos los concejales. Los concejales que están trabajando ahora formarán parte del comité asesor local para que puedan interaccionar y el partido no vaya por un lado y los concejales por otro. En relación ás listas, dixo que era demasiado cedo para pechalas e que ata o ano que ven terá tempo de perfilar os concelleiros que o acompañarán no seu camiño cara á alcaldía da cidade. Vamos a ver, ahora rearmar el partido, trabajar en el partido, organizar el partido, no dejar de lado la labor municipal, que es muy importante, y a partir de ahí cuento con todos para elaborar en el momento preciso, que será, yo creo que es un mes y medio antes de las elecciones, una lista muy potente para Pontevedra en la que los que más trabajen y los que más demuestran puedan estar. Domínguez tamén anunciou nesta xornada que o primeiro tema que tratará como presidente será o emprego e que para isto manterá reunións con diferentes entidades da cidade como a EMPE ou AGE. O presidente do PP local non sabe en que momento deixará o seu cargo como concelleiro Jacobo Moreira, quen será sustituído por Gerardo Pérez Púa. Como ya estamos contando, dende o sábado, Rafa Domínguez xa é o presidente do PP local tras o 12º Congreso da Formación Conservadora. A cita celebrouse na sede da Fundación e estivo presidida por Alberto Núñez Feijóo. Rafa Domínguez volveu centrar unha vez máis o seu perfil de candidato como alcalde do emprego, a ilusión e o de toda Pontevedra. A presidenta do Congreso dos Deputados, o presidente da Xunta de Galicia e do PP en Pontevedra estiveron presentes na fin de semana na xornada do sábado no 12º Congreso do PP local, onde se proclamou a Rafa Domínguez como novo presidente do PP en Pontevedra, un cargo que lle explicaba da seguinte maneira o seu fillo. Hijo, papá se ha metido en un lío ahora que es la política y ahora a lo mejor algún día no voy a poder ver alguno de esos partidos en los que marcas tantos golazos, pero quiero que sepas una cosa. Lo más importante de mi vida eres tú. Y si hago esto es para que un día en Pontevedra puedas trabajar, para que un día tengas oportunidades y para que no tengas que irte lejos de papá y mamá dentro de muchos años. Hijo, te quiero. Muchas gracias. Un cargo de presidente do PP local que explicaría así a todos os que acompañaron ao longo de toda esta xornada que tivo lugar na mañá do sábado na sede da Fundación. Si os preguntáis ahora mismo por qué estoy aquí, es muy sencillo. Yo soy muy del PP y soy muy de Pontevedra. Así que la ecuación nos llevaba inevitablemente a este punto. Yo soy médico, especialista en medicina interna, esa especialidad tan bonita de la que nadie sabe de qué se trata muy bien. Desde que di este paso, todo el mundo me pregunta, ¿por qué lo has dado? Pues os diré una cosa, la medicina y la política tienen muchísimo en común. Ambas tienen como objetivo el servicio a los demás.
Como médico, intentamos lo mejor para nuestros pacientes, ya sea diagnosticarlos, como curarlos o como muchas veces simplemente darles confort. No hay nada tan gratificante como el servicio a los demás. Pues como político, muy parecido. Entiendo al político como aquel que intenta mejorar la vida de los demás utilizando los recursos disponibles desde un sentido de la justicia. Pola súa banda, o presidente do PP na provincia dixo ter claro que as cousas grandes do partido chegan a través de cousas máis pequenas, como a celebración deste congreso e a renovación do PP en Pontevedra. Pero creo que lo más importante, lo fundamental, lo que explica todo lo que hagamos después, es lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí. Rearmando el partido en Pontevedra, en nuestra ciudad. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo. Yo he oído a tanta gente aquí, a muchos compañeros, Rafa, verás que esto es un partido de gente, verás, no, ya lo sabes, que nos apoyamos entre nosotros, porque esa es la fuerza, y eso es lo que explica muchas cosas. Pero ver a gente, creo que nos alegra a todos especialmente. Verte aquí hoy, Alberto, yo me alegro muchísimo, igual que nos alegramos todos de que estés aquí. E Feijóo dixo sentirse orgulloso do papel que está desempeñando Rafa Domínguez na capital de provincia. Teño a certeza de que este equipo renovado, que sae deste congreso, vai ofrecerlle á veciñanza de Pontevedra un novo proxecto. Vamos a traballar por eles e exclusivamente por eles. Vamos a intentar afrontar con certeza o futuro de Pontevedra a partir de xa. Unha cidade que ten un proxecto novo, un proxecto renovado, un proxecto distinto ao proxecto dos últimos 20 anos, un proxecto que ten, en primer lugar, capacidade de escoitar. En segundo lugar, unha combinación de experiencia e de xuventude. E tamén, sobre todo, unha gran ilusión, porque sin ilusión non é posible afrontar ningún proxecto, e moito menos un proxecto que mereza a pena. Durante o acto proxectouse un vídeo promocional no que Rafa Domínguez presentouse a sí mesmo e o seu proxecto de cidade. José Ramón García Hernández, precandidato á presidencia estatal do Partido Popular, visitou hoxe a cidade de Pontevedra. O Popular mantivo un encontro coa militancia na sede do PP provincial, onde quixo presentar o seu proxecto. Segundo indicou, a súa é a candidatura máis revolucionaria, dixo, das 6 que se presentan para suceder a Rajoy. A campaña cara a presidencia do PP a nivel nacional continúa o seu curso. Se o venres foi a quenda de Cospedal, hoxe foi o turno de José Ramón García Hernández, quen se reuniu coa militancia do PP provincial na súa sede co fin de presentar o seu proxecto, do que dixo ser o máis revolucionario de todos. Porque es el que quiere renovar de verdad el Partido Popular. Algunos piensan que son unos pilotos fabulosos y que van a montarse en el coche y que el coche les lleva a la Moncloa, pero yo soy de los que piensa que al coche primero hay que ponerlo a punto y hay que arreglarlo. Y la única fórmula para hacerlo es dárselo a los afiliados. Y que los afiliados decidan por un proceso de más primarias para todos, de una limitación de mandatos, de una apertura a toda la sociedad, para que los jóvenes, la gente con experiencia también y la gente pues que ha ocupado cargos de relevancia y también con un papel fundamental de las mujeres, pues se incorporen al Partido Popular. García Hernández ten claro que é necesario facer unha política moderna, única e unida, co fin de loitar contra o independentismo. Y yo soy de los que mantiene que probablemente tengamos un referéndum pactado no solo en Cataluña, sino en el País Vasco, y me parece una desproporción. Por eso el Partido Popular no puede perder un solo minuto y tiene que estar con ese coche puesto a punto, con un buen piloto, pero que sea un piloto donde quepan todos, tiene que ser un coche familiar, porque aquí en este partido no sobra nadie. De hecho, tenemos que caber todos y muchos más. Y este es el proyecto que les voy a presentar, pero yo voy a un paso más allá, y también hay un proyecto para España. Hasta ahora solo hay una alternativa, que es la que te produce, la que te está proponiendo la izquierda radical, y el independentismo y el filoterrorismo, con un cambio de la Constitución del 78. Algunos de nuestros candidatos también se equivocan y se tragan ese anzuelo que te ponen tus adversarios. O precandidato á presidencia do PP ten claro que hai que dar un maior valor á sociedade e que este camiño cara ás primarias do seu partido debe unilo se cabe máis.
A secretaria xeral de Igualdade presentou esta mañá o orzamento que nesta materia irá destinado a Pontevedra. Susana López Abella indicou que dos 3,7 millóns destinados para toda Galicia, a cidade de Oleiros recibirá máis d'1.100.000 euros, sendo coa da Coruña a urbe galega que máis cartos recibe. A Xunta de Galicia ten unha aposta decidida por apoiar, insisto, as entidades locais, os concellos, porque creemos, e así sempre o explicamos, que son a administración máis próxima aos veciños e ás veciñas, aos que coñecen os problemas reales no territorio. Polo tanto, por eso nos mantemos unha línea de axuda que nesta ocasión ten un importe total de 3.764.556 euros. Dos 3,7 millóns, López Abella informou que máis de 3 millóns de euros irán destinados aos Centros de Información á Muller de Galicia. 522.000 euros investiránse en proxectos de conciliación, 172.000 euros en programas de prevención e tratamento integral da violencia de xénero. A secretaria xeral de Igualdade dixo que 216 concellos galegos se van beneficiar destas axudas. Desta maneira, serán máis de 200 postos de traballo dos Centros de Información da Muller os que se manteñan grazas a estes investimentos. A praia de Cabeceira, a única que conta con bandeira azul no concello de Poio, realizou hoxe o seu izado de bandeira. Dende hoxe as praias do concello están totalmente equipadas pro verán. Agora, tal e como dixo o alcalde da localidade, solamente falta que veña bo tempo. Como sabedes, o ano pasado, este ano perdemos a de Raxó, aínda que a agua e todos os criterios os cumplíamos, pero bueno, quen concede as bandeiras azules que consideraron que a falta de depuración nese entorno pois que era un requisito fundamental para poder tela e non la quitaron. Sin embargo, non deixa de ser unha contradicción no sentido de que a agua é unha agua excelente, ningún ano dou por debaixo de excelente, sigue dando excelente. Luciano Sobral agarda poder recuperar máis bandeiras azuis de cara ao ano vindeiro. O seu concello conta con 15 praias, das cales 13 dispoñen de augas excelentes. A praia de Raxó, pese a non contar con este distintivo neste ano, sí que contará coas mesmas prestacións, é dicir, con socorristas, baños públicos e accesibilidade. Sobral tamén lembrou que este ano as praias de Cabeceira, Xiorto e Laño serán areais en fume, unha iniciativa que se estrea este ano por primeira vez no concello de Poio. Máis de 140 mozos da provincia de Pontevedra beneficianase do plan de prácticas laboral posto en marcha pola Deputación de Pontevedra. A Xunta de Goberno acaba de aprobar a adxudicación de prazas para esta iniciativa. As estancias laborais empezan hoxe, 2 de xullo, e prolongaránse durante os próximos 6 meses, con opción a que estes se prorroguen durante medio ano máis. A Sala Castelao do segundo andar do sexto edificio do Museo de Pontevedra volverá a abrir esta semana despois dos traballos de remodelación realizados nos últimos meses. Con esta reapertura quedarán expostos ao público as 50 estampas orixinais do álbum Nos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. As obras incorpóranse xa deste xeito definitivo á colección permanente no museo. As brigadas de conservación das estradas da Deputación atenderon na primeira metade deste 2018 un total de 231 emerxencias motivadas por incidencias diversas, entre as que destacan os accidentes, os danos ocasionados por temporais ou desprendemento. Máis de 500 padexeiros participarán este domingo 8 de xullo no primeiro trofeo Entre Pontes. O río Lérez será o escenario desta competición que se disputará entre as Corvaceiras e a Playa Fluvial. Pero xa o que é a participación ao nivel dos clubes xa de por sí pois, é un número importantísimo, non? Polo tanto, vamos a esperar que todo saia ben, vamos a esperar que o Brán aparezca algún día e aparezca o domingo para que tamén pois, a cidade de Pontevedra se acerque ás orillas do río e vexa pois, unha competición con un número tan destacado de clubes galegos e de padexeiros. Eu creo que é un evento que vai a merecer a pena, sobre todo se conseguimos voltar a levar pois, o que sea afición non a este deporte bueno, pois, a esta zona da cidade. ¿No? Respecto al recorrido, como decía Frei, tanto Anxos, este año se va a retomar la salida desde la desembocadura del Lérez en Corvaceiras.
saldrán desde allí todas las embarcaciones y darán vuelta justo delante de la playa fluvial. Qué mejor sitio para dar la ciaboga que delante de allí de la playa fluvial. Terminarán también en Corvaceiras. Unha cita este trofeo Entre Pontes, onde están inscritos máis de 400 barcos, 525 deportistas e 39 clubes que participarán nas categorías cadete, juvenil, senior e veterano e nas modalidades K1, K2, C1 e C2. A proba comezará ás 10:30 da mañá no Peirao das Corvaceiras para discorrer polo lado de Poio ata a praia fluvial e regresar ás Corvaceiras pola beira de Pontevedra. Os participantes cubrirán unha distancia de 7.500 metros e as saídas serán cada 2 minutos a partir das 10:30 da mañá. Bueno, pois así poñémolo punto e final este tempo de noticias en Canal Rías Baixas. Poden seguir informados se queren en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá a partir das 9:30 con todas as noticias. Adeus.